L-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet l-Irlandiż Jeremy Harbinson reġa' rifjuta stedina li saritlu mill-imħallef Edwina Grima biex jixhed f'kawża li issir dwar ordnijiet ta' friżar tal-assi bbażata fuq l-istess rapport li approva hu stess. Dan qalitu l-imħallef innifisha fil-bidu tas-seduta l-erba' filgħodu fejn iddikjarat li hija se tibqa' tinsisti li Harbinson jixhed u jekk se jibqa' ma jaċċettax l-istediniet li qed jirċievi mill-Qorti Maltija se jintużaw litri rogatorji bl-assistenza tal-awtoritajiet ġudizzjarji tal-pajjiż fejn jgħix l-Irlandiż. L-imħallef Grima qalet li kienet qed tieħu konjizzjoni ta' nota ppreżentata mill-avukati tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat u tal-lista ta' xhieda indikati fl-istess nota li qed jintalbu jixhdu. L-avukat Vince Gallia li qed jidher għal Dr. Muscat indika sekwenza ta' kif id-difiża tixtieq li x-xhieda effettivament jixhdu. L-ewwel xhud se tkun il-kontrollur finanzjarju tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti segwita b'numru ta' esperti bl-aħħar tnejn ikunu l-Irlandiż Sam Sitlington u s-Serba Miroslava Milenovic. L-avukat Gallia żied li d-difiża bl-ebda mod mi tirrinunzja d-dritt li wara din ix-xhieda jintalab jixhed Jeremy Harbinson. L-imħallef Grima laqet it-talba tal-avukat Gallia u ordnat li jinstemaw x-xhieda indikati fl-ordni mitluba. Fi seduta li jmiss nhar il-21 ta' Marzu se tixhed biss il-kontrollur finanzjarju tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti biex tesebixxi l-fatturi kollha li ntbagħtu mill-esperti lil din l-Aġenzija. L-imħallef qalet li jekk saru xi ħlasijiet komplessivi fejn kienu involuti pagamenti in konnessjoni ma' inkjesti oħrajn, il-kontrollur finanzjarju għandha tindika unikament il-pagament li jkun sar brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet u lil liema espert sar il-ħlas. Il-kontrollur finanzjarju qed tintalab tindika wkoll jekk ġiex iffirmat kuntratt mal-esperti u jekk fl-affermattiv tesebixxi kopja ta' dan il-kuntratt. Jekk kienu magħrufa li trid tindika wkoll l-involviment ta' kull espert f'din l-inkjesta. L-espert imbagħad se jkunu qed jintalbu jagħtu x-xhieda tagħhom f'seduta fit-8 ta' April li ġej.